Nastavljamo sa našim sljedećim uvaženim gostom, profesorom Čedomirom Čupićem iz Beograda, sveučilišni profesor iz Beograda i član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije. Profesor Čupić je mnogo pisao o medijskoj etici, pa će nam o tome nešto reći, ali profesor Čupić je osoba koja je na vlastitoj koži iskusila što znači medijski linč kad se na njega obrušio vlasnik TV Pinka Željko Mitrović. Znate da je Republika Hrvatska imala problema nedavno sa istom osobom. Pa evo, pozivam profesora Čupića da nam se obrati. Izvolite. Organizatori su mi podarili veliku čast i veliko zadovoljstvo da se obratim na ovoj vašoj konferenciji, odnosno radionici. I u tom smislu, da kažem, hvala i zahvaljujem se. Drugo, pre samog početka čestitam građanima Hrvatske što su se opredelili na referendumu da se priključe najrazvijenijim zemljama Evrope, odnosno Evropskoj uniji, ne u smislu Evropske unije kao političke zajednice, nego što je mnogo bitnije, kako sam ja to razumeo, da je hrvatski građani i hrvatsko društvo opredelili se strateški da se uključe u najrazvijenije zemlje sveta. Od razvijenih se nešto može učiti, nisu oni ugodni, ali od njih se nauči, pa onda kad se nauči postaje se ravnopravan. Opasno je ostati sa nerazvijenima i ostati u stanju tuge i eventualno loših osjećanja kao što je zavist, mržnja, pakost, što inače sledi kada čovjek ostane nerazvijen. Naravno stvar, da kažem odmah, veliko je i pravo i onih koji su različito mislili, znači euroskeptika, ali ja pretpostavljam da će se to pravo poštovati, a Hrvatskoj želim da sutra postane onaj član Evropske unije koji će davati neke nove tonove u toj zajednici naroda. Pretpostavljam da kada Srbija bude izborila tu poziciju, kandidaturu, da će joj Hrvatska kao najbliža biti i mentor i evaluator, jer to je i prirodno i normalno, zato što najbolje poznaje i zna, a to će biti dobro za Srbiju, jer će sve njene greške koje je pravila u prošlosti i koje sada pravi, moći ćemo lakše da ispravljamo. Neko ko je daleko mnogo o njoj ne zna. Eto, to je ono što sam imao potrebu da kažem na početku. Ja nemam prezentaciju, tako da ovo što budem govorio, to će biti saopštenje. Znači, na temu medijska etika i medijski linč. S aspekta vremena, ovo je jedna himalajska i okeanska tema. Himalajska s aspekta visina, okeanska s aspekta dubina. Tako da me razumite, ja ću to u obliku teza. I evo odmah ću reći koje su to teze o kojima ću ja govoriti. To je 5 teza. Prvo, odgovornost novinara i medija. Drugo, sloboda i zloupotreba slobode u medijima. Zatim, treće, upotreba senzacionalizma u medijima. Četvrto, medijska satanizacija ili, kako sam ja to nazvao, verbalna likvidacija. I posljednja teza jeste medijski linč, obračun do uništenja. Pre nego što počnem sa temom, reći ću i 2 napomene, odnosno 2 digresije. Jedna je vezana za značenja etike, a druga je vezana za pojam koji se nalazi u okviru, jel tako, ove druge radionice, to je sama reč korupcija. Postoje 2 značenja etike. Etika se shvata kao lično primjenjivanje određenog skupa vrednosti koje pojedinac slobodno usvaja da bi ostvario cilj koji sebi postavlja i smatra ga ispravnim. Etika je nešto što je izgrađeno na osnovu jednog prethodno usvojenog morala koji pretenduje na apsolutnost i univerzalnost. Moral se u ovom značenju nameće kao obaveza, a etika kao ono što se smatra za pojedinca ispravnim. U ovom smislu se govori o takozvanim profesionalnim etikama lekara, advokata, sudija i naravno stvar posebno novinara, jer oni imaju veliku ulogu kada je u pitanju javnost i javni život. Po drugom značenju, etika je više vezana za ono što se zove učenje o moralu, znači kao filozofska disciplina, i ona je danas izuzetno prisutna kod anglosaksonskih teoretičara i u tom smislu etika je u stvari se bavi onim što se zove propisivanje, znači normi, propisa, pravila kako ljudi da se ponašaju, da bi mogli da biraju između 2 bitna
etička svojstva ili to je u stvari dobro i zlo. Znači, i s druge strane, u ovom značenju etika je apstraktna, znači ona je uopštena, a moral je konkretan. U ovom značenju etika propisuje i prosuđuje, a moral se praktikuje i dokazuje. I upravo je, kada je u pitanju novinarska profesija, potrebno i jedno i drugo značenje. I u ovom prvom značenju, znači etički kodeks i znanje tih etičkih kodeksa kako da se ponašaju novinari, a s druge strane u ovom drugom značenju da na osnovu etičkih znanja da mogu da prosuđuju svoje činove. To je znači da li nešto rade ispravno ili neispravno ili, ne daj Bože, teže, dobro ili zlo. I zato sam imao prosto potrebu da ovo to kažem. Drugim rečima, etika je apstraktna, moral konkretan, ili etika principijelno nalaže, a moral konkretno sprovodi. Vi kada usvojite određene etičke norme i etička pravila, vi ih morate tokom cijeloga života da stalno pokazujete i dokazujete upravo preko morala. I zato kažemo za nekog čoveka da je moralan ili nemoralan. Jedanput ako napravi grešku, on ulazi u velike probleme. I zbog toga je dosta teško moralno živjeti. Najteži oblik života jeste u stvari moralna egzistencija, kada stalno držite do svojega moralnog bića. I druga napomena jeste za reč korupciju koja dolazi iz latinskog jezika od reči corrumpo, corrumpi, corruptum. Vi to znate, ali ona ima 12 značenja. Svako od tih značenja duboko živi i iskazuje tu pojavu u našim konkretnim životima. Ja sam ih podelio na takozvana egzistencijalna značenja. U egzistencijalnom značenju korupcija znači polomiti, uništiti, upropasti, razoriti. Vidite vi šta se ona radi. Moralna značenja pokvariti, oslabiti, obeščastiti, oskrnaviti, okaljati, zavesti. I pravna značenja podmititi i potkupiti. Ima još jedna reč koja je izvedena iz ove reči, to je corruptus, koji znači pokvaren, podmićen, potkupljen, zaveden i neukusan. Znači ona ima i estetsko značenje. Vidite koliko je to opaka pojava kada je u pitanju i pojedinačni život, ali kada je u pitanju život grupa i društava, a da ne govorim profesija. I zato vam čestitam što pravite ovakve konferencije, da se o tome zlu društvenom, ali može se reći koje utiče i na pojedince i na grupe, stalno mora govoriti, jer kao pojava ona tokom istorije postoji i nikada neće nestati, nju treba samo dovesti u poziciju da ona ne dominira društvom. Nažalost, ja živim u jednoj zemlji u kojoj korupcija je postala način života. Sve se odvija u životu na koruptivan način. Ako imate neku potrebu ili neki interes da ga zadovoljite, vi to morate da uradite na jedan koruptivni način, na jedan od ovih značenja etimoloških koje sam ovde napomenuo. Sada prelazim na prvu tezu, odgovornost novinara i medija. Odgovornost novinara je dvostruka. Prvo, da deluje u skladu s profesionalnim standardima i drugo, da se odupire bilo kojem spoljašnjem pritisku koji dovode u pitanje pravo građana da budu informisani o svemu što je od javnog značaja u zajednici. Njihovu odgovornost komplikuje istovremeno i preplitanje još dve odgovornosti. To je odgovornost prema vlasnicima medija i druga odgovornost pred javnošću. Odgovornost prema poslodavcu je jedna vrsta lojalnosti koja može biti zloupotrebljena. Velika etička i moralna dilema je upravo odnos lojalnosti i istine. I tu se u stvari odvija jedna drama kada je u pitanju profesija novinara. Da li biti lojalan vlasniku ili mediju ili, a s druge strane, uvek biti na strani istine. Često lojalnost podrazumeva da se istina dovede u pitanje iz raznih interesa koji su vezani i koji su složeni u jednome društvu. I tu, u toj dilemi, u tom, da kažem, odvija se drama novinarskog poziva. Odgovornost novinara prema profesiji. Ova odgovornost podrazumeva da nema te naredbe, zapovesti, koja će dovesti u pitanje logiku poziva. Ako se to dovede, onda jednostavno se upada u zamke neodgovornosti, a kad jedan puta uđete u neodgovornost, onda vi iz neodgovornosti u neodgovornost, pa do onoga momenta dok potpuno
profesionalno ne propadnete, a često postajete nasilnik jer nekako imate jedan ambivalentan odnos. S jedne strane hoćete da se održavate, ne možete, drugi to napominju i onda vi krećete u nasilje ili u ono što se zove glupost. Pravo na grešku i pravo na glupost je veliko pravo, ali nešto što je opasno kad je u pitanju greška i pravo, imate pravo da grešite na račun svojeg života. Nemate pravo da grešite na račun drugih, to se uvijek mora naplatiti. Znači, pitanje je kolika je šteta počinjena. Znači, ako ste savesni, od ostavke, pa preko smene, do, naravno, stvar disciplinskih ili kaznenih, jel tako, odredbi koje su vezane za onu štetu koju ste napravili. Kod gluposti. Glupost je nešto što mi svakog trenutka činimo, od ranog jutra do kasne večeri. Glupost nikada se ne sme popravljati. Glupost treba staviti u sopstveni muzej. Dobro je i da društvo napravi muzej. Velike gluposti u mojoj zemlji je počinilo najveće sveto političko telo, Skupština. Ja sam rekao da nekadašnju salu te Skupštine, koja je inače u podrumu, onako freudovski smeštena u podsvesti, gde nagoni vladaju i da strasti vladaju, trebalo bi pretvoriti u muzej gluposti. I ja sam mislio i svoje gluposti da tu stavim, priložim, da se suočavamo sa njima. Znači, glupost treba obeležiti i nikada je popravljati. Kad popravljate glupost, upadate još veću glupost, a od gluposti do gluposti, pa onda u nasilje. Odgovorni novinari treba da izbegavaju 3 opasnosti koje ih vrebaju. Prva, uslužnost, druga, demagogija i treća, potpadanje pod razne uticaje. Ako novinari se izbore s ove 3 stvari, on je onda sačuvao i sebe kao ličnost, a i sebe kao profesionalca. Odgovornost medija podrazumeva da je sloboda informisanja, odgovornost medija podrazumeva da se sloboda informisanja zaštiti. Drugim rečima, da se javnosti osigura pravo da bude istinito informisana. Takođe, da se onemogući bilo kakav pritisak političke vlasti ili moći novca na medije. Vi znate da u 4. korpi ljudskih prava, takozvana civilizacijska prava, su 3 prava. To je pravo na čistu sredinu, znači ekološko pravo, pravo žena na reprodukciju i treće pravo je pravo na istinitu informaciju. Danas imati informaciju ili nemati je pitanje života i smrti. Upravo, evo vidite, novinari trebaju da brane to veliko ljudsko pravo u 4. korpi ljudskih prava. Vidite koji je značaj te profesije. Juče je ovde gospodin Marčela, sam dobro rekao, sudac i predsjednik GRECO-a, izuzetno dao veliki značaj novinarskoj profesiji koju ja isto također dajem. Smatram da pored 3 velike stare profesije, zato što su značajne, sve su profesije značajne, one su značajne za ljudski život, održavaju život, to je lekar, učitelj, odnosno profesor i sudija. 4. profesija koja bi trebala da stekne taj oreol svetosti i značaja jeste u stvari novinari. I mislim da će oni to izboriti u ovome 21. stoljeću ili 3. milenijumu. Druga teza, sloboda i zloupotreba slobode u medijima. To je ono što je možda najbitnije i gde se u stvari gubi bitka u profesiji, ali i gubi bitka kada je u pitanju obračun sa ovakvim opakim pojavama, a novinari upravo su oni koji mogu te pojave da pomognu, da se one razotkriju, objasne, da se svi akteri zaustave, da izvrše takozvanu spoljašnju kontrolu tih opakih, dešavanja koji su vezani za korupciju. Sloboda je jedna od nekoliko univerzalnih vrednosti, pored istine, pravde, lepote, ljubavi, solidarnosti, sada ne nabrajam, za koje se ljudi bore kako u istorijskom, tako i ličnom razvoju. Slobodu treba izboriti, odnosno steći i održati. Sloboda omogućava pojedincu da raspolaže sa sobom, da nije u bilo kojoj vrsti ropstva i zavisti, da upravlja svojim životom i da vrši izbore i donosi odluke. Sloboda se teško stiče i još teže održava. Ona se lako gubi. Kao paukova mreža. Teško se pravi, a sa jednom čizmom se ona jednostavno uništi i razori. Gde se sloboda daje, tu je nema. Za slobodu važi samo princip ravnopravnosti i jednakosti. Sloboda nije neograničena. Ona ima unutrašnje ograničenje koje glasi: ne možete biti toliko slobodni da ukinete slobodu drugima. Znači, moja sloboda ide do granice slobode drugoga. Na granici naših sloboda odvija se
dijalog, dogovor i donose odluke. Ako se to ne radi, onda je na delu sila i nasilje. Grci su govorili sila bija. U Srbiji se institucija tajne policije zove bija. Skraćenica, vidite kako nekako se namestilo. Takvo delovanje i ponašanje održava slobodu pojedinaca, grupa, profesija i društava. Niko ne može biti slobodan ako poriče pravo na slobodu nekome drugome. I vidite, to je u medijima i za novinare jedno sveto pravilo. Najviši stepen slobode podrazumeva da su neke slobode uskraćene. Na primjer, sloboda da se uništi sloboda. A vidite koji su nasrtaji na slobodu, upravo da se ona uništi. U ime slobode. U zemljama gde su izvršene promene, ili to se zovu tranzicija, ja ne znam kako građani Hrvatske tu reč primaju, u Srbiji ja mislim da oni ljudi koji nemaju velika znanja, seljaci, kad čuju tranzicija, mislim da oni nešto dobijaju neke stomačne probleme. A transparentnost onda slabije dišu. Postoje reči, znate, ali to su neke magijske reči, tranzicija i sad se isprepada i onda počne u stomaku da mu nešto radi, kao neki motor i tako. Upravo u takvim zemljama se otvara sloboda i u isto vreme kreće se preko te slobode da se uništava sloboda. Zato sam ovo i ovako istakao i napomenuo. Sloboda se može zloupotrebiti u ime slobode. To je razlog da se ne može prihvatiti bilo čija apsolutna sloboda. Kada je u pitanju upotreba slobode u javnom prostoru, treba praviti razliku između slobode mišljenja i izražavanja od slobode delovanja i ponašanja. Sloboda mišljenja i izražavanja je neograničena, dok je sloboda delovanja i ponašanja ograničena. Možemo da mislimo šta god hoćemo, ali ne možemo da delujemo na osnovu toga ako to mišljenje ugrožava slobodu i prava drugih, odnosno ako unosi nered, nesigurnost, nestabilnost i postiče nasilje u zajedničkom životu. Medijske slobode nesporno pokazuju koliko je jedno društvo slobodno i otvoreno. To su najbolje shvatili ustavotvorci u Sjedinjenim Američkim Državama kada su u prvom amandmanu Ustava istakli da Kongres ne može donositi nikakav zakon koji ograničava slobodu govora ili štampe. Jedan veliki, da kažem, čovek koji je zalagao se za slobodu štampe, Sir Williams Blackstone, još u 18. stoljeću sjajno je izrekao: sloboda štampe podrazumeva da joj se ne postavljaju prethodna ograničenja objavljivanja, a ne u slobodi od kažnjavanja za krivični materijal kada se objavi. To je juče gospodin Marčela ovde sjajno demonstrirao. Svaki slobodan čovek ima nesumnjivo pravo da u javnost iznese mišljenja koja želi. To zabraniti znači uništiti slobodu štampe, ali ako on objavi ono što je nepristojno, zlonamerno ili nezakonito, mora da snosi posledice vlastite nepromišljenosti. Tako je volja pojedinca još uvek slobodna. Predmet zakonskog kažnjavanja je samo zloupotreba te slobodne volje. Znači, tu je taj paradoks u okviru slobode, što vi imate pravo na slobodu izražavanja i mišljenja, ali i da znate šta govorite, jer s druge strane, ako ugrožavate nečiju slobodu, vi treba da budete, ako je pristojna zemlja i pristojno društvo, da budete kažnjeni za to. I tako se onda stvara poverenje i čuva sloboda, na primjer, između ostaloga, poslanici novinarskih medija to rade. O validnoj regulaciji i kontroli medija i u najdemokratskijim savremenim društvima i državama nema potpune saglasnosti. Problem nastaje ne u vezi sprečavanja da se vlast meša u slobodu medija, već šta učiniti i na koji način sprečiti da novinari i mediji zloupotrebljavaju slobodu. Ko treba da reguliše, kontroliše i kažnjava njih? Da li to može samo javnost? Jer postavlja se problem kvalifikovanosti javnosti, njene svesti, znanja i savesti. Može se desiti da ona bude izmanipulisana iz egzistencijalnih i posebnih interesa, može se reći čak egoističkih interesa, ali i zbog neznanja i nezrelosti. Javnost nije nešto što je jedinstveno i kompaktno. Ona je isparcelisana, složena i neujednačena u pogledu kompetentnosti. Samo javnost u kojoj dominira kvalifikovanost i kompetentnost može se smatrati kvalitetnom i sposobnom da prati medije i kritički se odnosi i prema slobodi medija i njihovoj zloupotrebi slobode. Slobodni mediji imaju veliku moć u javnosti, ali ta moć se može i zloupotrebiti.
Dve moći koje mogu ugroziti slobodu medija jeste politička moć i moć novca. Normativna rješenja kojima se ograničava uticaj vlasti i privatnih interesa su izuzetno važna i zato su potrebni dobri zakoni. Ja ću ovdje citirati jednoga od tvoraca građanske države, velikog filozofa Hegela, iako se sa njegovom filozofijom s aspekta sistema ne slažem, ali smatram da je ogroman i značajan filozof. On je između ostalog se zalagao da društvo građansko ne smije da bude represivno, ali je istakao da postoje društvena i državna stanja koja su toliko i propasti da ne možete ih nikako unormaliti bez oštrih kazni, izuzetno oštrih kazni. I to je takozvano spoljašnje unošenje reda, odnosno nekih, da kažem, između ostalog i normi moralnog ponašanja. Gde god nemate to, evo kad je u pitanju korupcija, ako bi oštre kazne bile za koruptivna dela, onda bi svi oni koji ulaze u korupciju računali da li se isplati ući u korupciju. U Srbiji, na primjer, napravljeno zakonodavstvo koje se kreće od 3 mjeseca pa, na primjer, do 3 godine ili od 6 mjeseci pa do 5 godina za koruptivna dela. Svi oni, dok se nije oduzimala imovina, više im se isplatio jer sudije su uvijek našli načina da dobiju kaznu od 3 mjeseca i da im ostane ogromno bogatstvo. Da su te kazne, kao što sam ja predlagao, od 4 godine do 7 godina i od 7 godina do 9 ili 10 godina i plus da se oduzme sva imovina, onda bi vidjeli da li bi neko se usudio da uđe u korupciju. Mislim, ovo sam samo rekao. Znači, oštre kazne nisu represija, nego su preventiva. Vi ste upoznati sa njima, pa izvinite, to je preventivno. Mislim, to je tumačenje ovoga Hegelovog stava. Nove pojave manipulacije traže i nova rješenja za njihovo otkrivanje, kontrolisanje, regulisanje. Juče ovdje na panelu rečeno da kad budete ušli potpuno u Evropsku uniju, da tu postoje suptilni načini korupcije. Jeste, to je tačno. Sve što je društvo tehnički, tehnološki, ali može se reći i mentalno razvijenije, ono razvija i ove druge loše pojave. Ali zato stalno jedna akademija nekih ljudi ide i to sačekuje i otkriva. To je prednost razvijenih. Što oni stalno imaju odmah za njima i odmah ih jednostavno hvataju u svoje mreže dobrih namera. I zato ne treba gubiti nadu kad je u pitanju, da se to koliko toliko, ta opaka pojava drži pod kontrolom. U ime slobode izražavanja često se preko medija izriču neistine, poluistine, klevete, pretnje, širi mržnja, pakost, predrasude, stereotipi, plasiraju nebitne pa i beznačajne činjenice i događaji. Jednom rečju, zagađuje se javni prostor. U zagađenom javnom prostoru teško se mogu prepoznati bitni i važni događaji i činjenice. Zloupotreba medija od strane bezbednosnih službi može da unese velika sumnjičenja i razdore, najpre među akterima na političkoj sceni. Njihove ucene i manipulacije imaju štetne posljedice po javnost i društvo. Ja sam predlagao u Srbiji da se donese zakon o otvaranju dosijeja saradnika bezbednosnih službi po ideološkoj osnovi. I to se zalažem od oktobra 2000. godine. Kad sam god mojim prijateljima, velikim demokratama to rekao, onda su uvijek rekli, jao, znate, nezgodno je, bit će tu svašta, šta će sve da ispliva? Pa kažem, odlično, nek ispliva. Da se raščisti konačno politička scena, da znamo ko je šta radio i onda ćemo imati jedan zdrav odnos. I naravno sad u posljednje vreme, sad već to javno govorim, kad im to kažem, ja odmah znam ili su ucenjeni ili su saradnici. Treće nema. Tu nema razgovora. Kad sam postao član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, mojim kolegama, znači nas 9 koji je izabrala Skupština, predložio sam da prvi put, nešto što se inače dešava u nekim zemljama u svijetu se desilo, da potpišemo izjavu da nikada nismo sarađivali sa bezbednosnim službama, sem po službenoj dužnosti, da kažemo koja je to služba, direktor, na primjer, tako dalje, ako ste bili, da ne sarađujemo sada i nećemo sarađivati. Nisam dobio. Ja sam u zapisnike ostalo, insistirao sam da ostane u zapisnike. Da se deponuje izjava i tako. Onda su mi rekli, evo Kundera, pa šta je to? Pa Kundera je napravio jednu veliku grešku. Kad je otišao na zapad, najveći je verovatno duhovni disident istočnog sveta. Ali je sakrio jednu činjenicu iz 1951. godine, koja ga sad sačekala kad su otvorili dosije, pa mu ovi kažu on će tužiti Češku državu, međutim, niti tuži Češku državu, ništa, njegov je rukopis. Znači, ne smiju se kriti stvari, znate. Nekontrolisane bezbednosne službe unose u javno polje ne samo dezorijentaciju, već i senzacionalizam. Surovo se obračunavaju sa svima onima koji se ne pokoravaju. U ličnom medijskom linču saznao sam
Mislio sam da sam potpuno nevažan s aspekta bezbednosnih službi, jedan profesor kamerne atmosfere, znači studenti, nisam ni imao neke javne promocije sa građanima. Mislio sam kakav dosije ja imao. Jedan puta Mitrović donosi i onda jedan veliki dužnosnik, kako bi to rekli, saveznik, kaže to iz njegovog dosija. Ja sam to kad sam čuo preko televizije, osjećao sam se izuzetno veliku čast. Znači ušao sam u državni razlog, onda himna svira, zastava, ona tepih se radi, ja idem po to. Znači ja sam postao briga države, znate, nisam se ja ništa tu radio. Ali u čemu je problem? Podaci koji se nalaze u mojem dosijevu su lažni podaci. Zato su mi važni saradnici. Da vidimo koje lažne podatke i ko sa lažnim podacima može s vama da manipuliše i da razrazne čuda vam pravi i tako dalje. Zato je to važno otvoriti dosije. Da se više ta laž suspenduje. Da ti lažni, opasni ljudi nek špijuniraju. Običan čovjek koji je nek špijunira. Ali u službi se mora znati zašto on špijunira. Vi sedite sa njim i on ne znate da on vas tamo. A ko zna koju svoju zlovolju prema vama, možda emocionalnu. Možda je zaljubljen, pa ne može da realizuje to, pa vam onda upakuje da ste vi državni neprijatelji. Tako. Mislim, to su te stvari koje su izuzetno važne i tako dalje. Primer curenje poluistina iz dosijeja, evo to sam rekao moj primer i tako dalje. Ucenjeni i saradnici bezbednosnih službi u medijama otvaraju dosijeje i pomoću njih obaveštavaju javnost. To je problem, na primjer, medija u Srbiji, ne znam koliko je u Hrvatskoj. Po meni ima mnogo saradnika za koje ne znate i oni su ucenjeni i onda, a takođe, preko njih se plasiraju kad nekoga hoćete da upropastite određeni podaci. Tu je profesija u tragediji. To je, između ostaloga, koruptivno, jer neko vas ucenjuje, a naravno to vi dobijate i to je ono što je zlo, zašto se mediji tako čvrsto drže u rukama, jel tako, tih moćnih službi i naravno stvar vlasti koja ponekada uspe te službe da usme kao svoju pretorijansku gardu, kao što se u Srbiji desilo. Druga moć koja je izvor opasnosti po mediji jeste ekonomska moć. Pomoću te moći mogu se osnivati mediji i stavljati ih u službu posebnih političkih, partijskih, ali i ličnih interesa. Manipulisanje medijskom scenom takođe je nešto što je vrlo opasno. Pomoću nje se može uticati na vlast, ali i osvajati je. Znači, kad imate privatni medij, videli ste čak i u jednoj Italiji, na primjer, Berlusconi i tako dalje. Ova moć omogućava i uticaj kriminalaca, kriminalnih grupa i mafije na moć. U Srbiji su kriminalci i kriminalne grupe, to smo tek saznali posle ubistva premijera Đinđića od strane države u državi, jednom državnom prostoru, saznali smo da kriminalci imaju svoje medije. Zemunski klan je imao 2 medija u koje je pare ulagao. Eto vidite koja je to opasnost kada je to sve zatvoreno i kada to sve nije javno. Sve je to zbog čega treba regulisati medijsku scenu da ne bi bila ugrožena sloboda informisanja i medija, ali i da bi bila sprečena zloupotreba slobode od bilo koga i od bilo koje moći. Regulisanje treba da bude spoljašnje i unutrašnje. Spoljašnje, dobar i precizan zakon koji ne bi dovodio u pitanje slobodu informisanja i medije, ni slobodu preduzetništva, a istovremeno bi sprečavao zloupotrebu slobode informisanja i zloupotrebu slobode od strane novinara i medija. To je takođe se reguliše, ovaj takozvani spoljašnji regulator, pomoću kontrole i nadzora, posebno nezavisnih ljudi u okviru naučnih i profesionalnih institucija i organizacija. To ima primjer u svetu kako se to reguliše. Sloboda i pravo na istinu informisanja, odnosno mora se regulisati licencom. Naprimjer, to je sugerisao jedan veliki filozof Karl Popper. Kao što lekari imaju licencu, tako i da imaju novinari i da se povremeno licenca posle svakih, na primjer, 2 godine proverava. I onda ćete vi oporaviti profesiju, a posebno ćete dati kvalifikovanim oni koji... U novinarstvu u Srbiji 80% su novinari koji nisu završili studije. Nemam ništa protiv toga što neko nije završio studije. Ali izvinite, oni su lak plen manipulacija. Samo mu se zapreti, sada ćeš u dokumentaciju, sada ćeš za kurira, sada ćeš za ovo, i onda on piše. Kvalifikovanom onome ko je završio studije, to je već malo teže. Jer je ipak on jednu disciplinu prošao, jednu rigorozu koju je morao da prođe, pa je ugradio nešto što brani dostojanstvo njegove profesije. Ne bih hteo da povredim, ima stvarno sjajnih novinara koji nisu završili studije, ali i oni treba da vode računa da buduće generacije to završe, ako oni to nismo. Ako su veliki profesionalci, oni će se zalagati.
i unutrašnje regulisane, to su interne povelje odgovornosti, etički kodeksi i negde u svetu postoji ombudsman ili neki takozvani savet tog medija koji onda reguliše da ne bi taj medij otišao u nešto nije. I evo sad još upotreba senzacionalizma u medijima, mislim da mi je vreme isteklo. Ja ću evo sad ubrzati, izvinite, molim vas, tema je, kao što sam rekao, kakva je. Senzacije i senzacionalizam u javnom prostoru koriste autoritarne vladavine. One su karakteristične, znači senzacije, za periode velikih promjena, poredaka, režima i sistema. To je sve vezano za ove nekadašnje zemlje koje su pripadale socijalizmu. Za stanje u društvu i državi kada dominira nekontrolisani haos. To je najopasnije stanje gde se senzacije i senzacionalizam upotrebljavaju. Mi imamo u okviru demokratskog poretka sada jedno stanje, pošto se nije on učvrstio, on mlad je, imamo nekontrolisani haos. Kako nekontrolisani haos? Pa imamo koalicije koje su nespojive i gde imate u koaliciji razne varijante i onda vi imate u stvari raspodelu moći koja je na neki način dobra, ali u raspodeli moći vi imate jednu feudalizaciju. Svaka strančica dobije i ona desna i ona koja je u sredini negde i ona leva, one se tu nađu i šta ih održava? Populizam. I održava ih da čvrsto drže vlast. Čvrsto su povezani da ne bi izgubili vlast. Oni onda kreću u senzacionalizam, jer je to način da održavaju sebe. Senzacije u javnom prostoru pogoduju da se zamagle posebni lični interese u ime kojih se obavljaju enormno, nelegalno sticanje bogatstva. Iza senzacije su uvek nečiji lični i posebni interesi, najčešće se realizuju tako što se predstavljaju kao opšti. Senzacionalizam pogoduje širenju korupcije, isprečavanju ili zaustavljanju borbe protiv korupcije. Senzacijama se uništava javnost i truje javno mnjenje. Senzacije dezorijentišu jer izjednačavaju istinu i laž, pravdu i nepravdu, dobro i zlo, žrtvu i dželata. Njima se sve izmeša i na taj način razara i uništava. Hegel je sjajno rekao, nije problem između prava i neprava. To je, kaže, jasno. Problem je kako izabrati između dva prava, koje je bolje. A nema kompromisa, molim vas, kompromis je jedno veliko ljudsko sredstvo. I u političko sredstvo, i lično sredstvo, i intimno sredstvo. Ali nema kompromisa između istine i laži, između dobra i zla, između ljubavi i mržnje. Kompromis je između ovoga. Ako se vrši kompromis između ovoga, onda se kompromituje. Upravo ovde se dešava, na primjer, na političkim scenama, bar u Srbiji, neću da govorim o vama, jer drugačije ste, iskoraknuli ste daleko, upravo se dešava ovo da se spoji laž i istina. Žrtva i dželat, špijun i špijuniran. Ja gledam na političkoj sceni do jučerašnjeg špijuna koji je onoga nadgledao i onoga koji je bio demokrata i borio. Sad oni ruku pod ruku. Kaže, ja te najbolje poznajem, znam ti svaki detalj i tako da. I u istoj sali, sada oni u istoj partiji i tako da. Pa izvinite, nije to normalno. Znate, to je udarac protiv zdravog razuma i normalnosti i tako da. Ali hoću da vam kažem kakvi su mogući spojevi. Senzacije dezorijentišu jer, to sam rekao, mediji su najpogodnije sredstvo za širenje senzacija i dominaciju senzacionalizma na javnoj sceni. Senzacijama se preko medija saopštavaju javne laži, klevete, postiče medijski linč, unosi nemir i nered, šire strahovi i strepnje, dezorijentišu građani, stvara se osjećaj nesigurnosti i nemoći. To su takozvani antipolitički principi koji upravo u senzacionalizmu doživljavaju svoj procvat. A koji su to principi? Strah, ljudi su u egzistencijalnom strahu, ne zna šta se dešava, izbezumljen je, hoće li izgubiti posao, neće li, ravnodušnost i nemoć. Svi oni koji hoće u političkoj volji da raspolažu i da večno vladaju, najviše vole nemoćne. To su atomizirani ljudi, povukli se i društvenog i političkog života. Oni su, da kažem, Eldorado za ove, kaže, sjajno, znači nemoćni, ravnodušni, sad možemo mi da radimo što god hoćemo. Senzacijama se skreće pažnja s bitnih pitanja i problema društva i države. Senzacionalizam računa na opasne uloge koje novinari prihvataju. Poslušništvo, nekritičko pisanje, izmišljanje događaja, pripisivanje događajima nečega za šta nema nikakvog argumenta. Koliko senzacije su strašne. Jedna naša pevačica za koju ja nisam ni znao da nije letos nekoliko meseci u svim medijima Srbije bila, Nataša Beklavac, ne znam da li ste čuli, na hrvatskoj obali se susrela sa jednim albanskim, tako su ga predstavili, tajkunom, znate, ovim novim, kako vi to kažete, novim bogatašem.
I sada cijela srpska javnost se, pazite, u isto vrijeme 1000 ljudi ostaje bez posla. Kriza je strašna. Cijelo vrijeme se javnost bavi njenim problemom. I sad njena stvar više nije stvar prirode, biologije, fizičkih karakteristika. Ne, to je srpska stvar. I kad su objavili da ona više nije sa njim, gotovo je, Srbija je odbranjena. Pa izvinite, to je užas. Zamislite, užas nekoliko mjeseci. Samo jedan primjer drastičan kako se senzacijama uništava. Jer sad to nije i sad je Srbija izvukla se, jer to, eto, oni čak i biologiju dovode u pitanje. Senzacije biologiju, znate. Znači ono što prirodi pripada i što je iznad svih naših, ništa nemam protiv opredeljenja, jer to je razlike su bogatstvo života i pogleda i interesa i to su nešto sadržaj života i tako da. Poslušništvo uvijek završava u goloj propagandi, manipulaciji i širenju senzacija, što odgovara onima koji to naručuju i plaćaju. Nekada je to bilo isključivo u rukama vladajućih ideologija i vlada, a sada to čine oni koji raspolažu ekonomskom moći. Novokomponovani bogataši, obogaćeni kriminalci i mafija. Senzacionalizmom privatni vlasnici medija ponižavaju novinare, svode ih na poslušne izvršioce njihovih naloga. To je tragedija. I zato treba dobar zakon. Pazite, ja sam jučer čuo nezavisni mediji, nezavisni novinari. Nije nezavisnost s aspekta vlasništva. Onaj ko je vlasnik, vi ste zavisni njega. Nego nezavisnost se postiče tako što se uredi zakonski da ne može niko ko je vlasnik, da li to država, znači javni servis ili svi građani, ili je to privatnik, da on ne sme da se meša u profesiju i slobodu tog novinara. I da bude žestoko kažnjen, da izgubi vlasništvo. Kada se takav zakon donese, onda je više vlasnik. Ovako, naravno, stvar, oni plaćaju i tako. Ovako, i njemu izbijate iz ruke, on mora da vas plati. Inače će da proda mu se imovina, pa će biti naplaćeno njima. Evo imamo neku TV avalu sad. Tragedija, ne mogu ljudi dobiju plate nekoliko mjeseci. Tako, nacionalna televizija. Ispostavilo se da je jedan čovek, kao Željko Mitrović, da faktički je vlasnik 3 nacionalne televizije. Posle medijskog linča koji je izvršio gdje je prekršio sve zakonske stvari, onda je došao naše nezavisno telo Radiodifuzni savet i tu su bila 3 profesora etike i rekao, majke mi, nikada ja to više neću raditi. Zamislite na osnovu čega se donosi odluka da neće uraditi. A onda se ispostavilo preko raznih načina, pa između ostaloga sad su doveli nekog advokata koji ima 40 i nešto procenata iz Beča koji uopšte ne zna da je vlasnik toga, jer to su novinari vidjeli kad su ga pitali. U stvari advokat preko kojega je uplaćene pare. Mislim, hoću da vam kažem koji su to sve načini, ali dobro uređenom društvu gdje imate dobro uređene propise, to se brzo razotkriva. Uvijek će toga biti, ali to se pitanje razotkrivanja i plaćanja kazne i naravno stvar onda se vidi da li se sme ulaziti i to. U Srbiji je Savjet za borbu protiv korupcije, jučer nije kolega Kuljiš, nije dobro rekao, nije to za sukob interesa, nego Savjet za borbu protiv korupcije, to je vladino telo. Moje telo je nezavisni državni organ koje parlament bira. Vladino telo je napravilo analizu 32 medija i pokazalo da se uopšte ne zna ko su vlasnici tih medija. Pa to je strašno. 32 medija. Oni su napravili 32 medija analizu. I pokazali da se ne zna ko je vlasnik ili da se samo sumnja. Ali nemate nigde na papiru da možete da utvrdite. Prodate su Večernje novosti, a tvrdili su iz Večernje novosti da je to država i onda su jedna velika grupa intelektualaca prevarena. Pisala je ne damo naše nacionalno blago, a to već davno prodato pre 3 godine. Nego manipulatori, zato što sad treba da se izvrši nova preprodaja unutar njih, interesi su se sukobili i sada oni nesretne akademike, profesore univerziteta dovedu, znate, kao sad Srbija će izgubiti sve, gotovo je, sve će prodati, tako jedna glupost totalna, šta da se proda. Šta, sad će neko autoput odavde da ga savije i da ga odnese. Čestitam što ste te uzeli, kako se zovu, kredite i tako. Ne može da odnese, može da nekako da vidi da izvuče to i da zaradi nešto i tako dalje, ali da odnese ne može. I to treba, to je jedna glupost, sve će doći, uništit će nas, razorit će nas, a on nam tu nešto napravi. Pa će on tu zgradu uzeti ovako pa poneti. U Londonu, ceo centar Londona drže saudijski, arabijski, oni šeici koji svakih 2 godine prodaju. A Englezi svaki put uzme i one grdne, ogromne novce, znate, u poreze u prodaji i tako. Ne mogu oni to da ponesu i tako. Mislim, ali eto, to se tako se manipuliše preko medija i između ostalo, ovo to sam pokazao taj primjer. Oni koji proizvode senzacije računaju na nezrelu javnost. Nad nezrelima se sprovodi medijsko nasilje. To je pitanje. Ne smete.
Ako znate da građani nemaju kulturu, ne smete da ih ponizite. Morate se spustiti na njihov nivo da bi ih onda podizali, a ne da ih odbacite. Nezrelost to je pitanje svih nas. Mi smo svi odgovorni ako je jedno društvo nezrelo. Znači, treba da uložimo ogromni napor, ne da ih ignorišemo, da kažemo i tako da, nego da vodimo dijalog tako što ćemo biti na njihovom nivou i polako podizati njihovu svest. Senzacijama se obezvređuju institucije i radi na propasti institucija javnog života. Senzacije proizvode dezorijentaciju i haos u javnom prostoru i društvenom životu. Senzacionalizam postiče i tržište u kojem nema pravila igre. I evo sad ću brzo. Francis Ball, jedan veliki teoretičar medija, ističe da bi se povećala gledanost. U njima je sve dozvoljeno. Zločinci, suze, tuga, strah. Dakle, kompletna gama ljudskih emocija. Čovjek je izvršio zločin, ubio nešto, gospodin Marčale, odmah ga dovedu na televiziju i sad on govori, sad je onako izbezumljen, sad počinje da ga još i... Pa to nije još za javnost, to je za istražne organe. Znači, tu treba biti izuzetno oprezan. Inače, vi sada pravite ljude da se oni opredelju. Pa kaže, dobro, ubio je, možda je ta žena bila problematična i sad počeće još da je opravdavaju i trebao je. Pa to se ne sme, to je užas jedan i tako dalje. U trci za dopadljivošću, šokantnim podacima i događajima novinari preuzimaju uloge koje im ne pripadaju. Voditelji ulogu sudije, novinari ulogu naučnika ili stručnjaka. I ja sam često u Srbiji, ne znam kako je ovde, priča novinar, naučnik koji samo kaže da. Mislim, to je nešto što je protivno profesiji novinarskoj. Medijska satanizacija. Senzacije u medijima u službi poluistina i neistina mogu satanizovati pojedince, grupe i organizacije. Satanizacija se upotrebljava da bi se uništila konkurencija. Satanizacija od strane vlasti uperena je da se druga strana proglasi za neprijatelja, izdajnika državnog razloga i nacionalnog interesa. Protivnici se, ja nemam vremena sad da objašnjavam, izvinite, molim vas, pošto je vreme, ja sam prošao i probio sve, ali su pristojni organizatori pa me ne skidaju odavde. Protivnici se označavaju kao nepatriote, odnarođene i u službi stranih interesa. Posle su im se lepi etiketa saradnika tajnih službi. Svi se proglašavaju za saradnike, oni su svi, svaki stranac, a to je gotovo, on je u CIA ili ne znam, ova, ona i tako dalje. Satanizacija je ne samo u službi političke, već i moralne diskvalifikacije. Medijska satanizacija je verbalna likvidacija koja lako može da prizove i završi u fizičkoj likvidaciji. Mediji prihvatajući takve uloge stavljaju se u poziciju huškača koji podstiču nasilje, odnosno zločine i zlo. I na kraju samo jednu reč ću, i tu završavam, satanizacijom otpočinje medijski linč u kojem se ne biraju sredstva prema označenom protivniku. Medijski linč je obračun do uništenja. Ja sam imao iskustvo, nažalost ne mogu da vam pričam, doživeo sam nešto što možda nikada niko nije u Srbiji doživeo, da iz 4 puta, jedan puta 26,5 sati, drugi put 25,5 sati i treći put po 24 sata, svaki sat budem prva vest. To je takozvani flash. Znači, ja sam došao u poziciju pred građanima Srbije da sam elementarna nepogoda. To se inače prekidaju svi programi i saopštava se da je zemljotres, neka kataklizma vezana za neki potop i tako dalje i ubistvo predsjednika i premijera. Inače, za ministre ne. Prvi put kad je počeo obračun sa mnom, prekinuta je jedna zabavna emisija, znači, koja je uživo išla da bi se saopštila meni poruka. Ja sam bio ispred svih događaja u svetu na toj televiziji. Znači, prvo ja, pa onda sve u to vreme Clinton, Amerika, Afganistan i tako dalje. Tako da sam to doživeo. Naravno, stvar nije to bilo lako, posebno što je to vlast ćutala, a ja sam bio u vladinom telu tada, Savetu za borbu protiv korupcije. Međutim, podržao me univerzitet, posebno moji studenti, nikad to neću zaboraviti. Student koji je dobio tada najbolji student Beogradskog univerziteta nagradu, posvetio je svoju reč na dodeli, eto, prosto odbrani moje ličnosti i jedan broj intelektualaca, novinara. Ja sam objavio jednu knjigu Medijska etika i medijski linč. U prvoj su moja predavanja koja sam držao, ona još to nije završeno, a u drugom je u stvari studija slučaja, gde sam u stvari dao prilog formiranju profesionalnih karaktera. To je moj cilj. Ne da se osvetim nekome, nego da ukažem da u ovim zanimanjima, kao što su novinarski, kao što je sudija, kao što je tu i sud i sve je prikazano, da vam ne govorim šta su sve sudije mi radili, ja to nisam ni znao, mislim, kad je to sve upregnuto i tako dalje. Zatim političari,
da opomenem buduće da ako budu tako radili da će se naći u knjizi nekoga drugoga i da vode računa šta rade da bi upravo podigao kapacitet profesionalne odgovornosti i tako. Hvala vam najlepše i izvinite zbog ovoga probijanja termina.